Huba samnen malyang kertong ke NPP na soyong constituency habakaran hakajing elang panjing kersya ni kipajba hakajing je di nomi kemach hindor batau an ke malang hakash pautrek jemang mentau senam nakaliang huba samnen loong nadu bau long MLA lasan senam bar asnam kum MDC ulawan raga kam syongsok syongsan hapadang kajing pat senang kajing pat hima om kum hagi senam mensua kashirkai kajing pat yapra ula penpau kajing salong halal kane kepenta pakat hadu menta kim syam lami syu kita kajing kenan hakane kajing elang ka balong menta ka arsau trek ka balong hakasnong umsau nakaliang ki arngot ki sembut menteri rangba ka sarkar MD baar uba presiden tersong uba asnyo balang dhar kila dar ringkar bat acingkan pada hakane kajing elang Amede kam sensar snom ka sensar hima lagu terjingnya pajak pra andai bentah de kenti na pertip ye mungkin nomor ambe jungi bagi sidang baru kita dalam pokok konstitusi Paraguay ila dalam perengkat jing samsuk samsai ila dalam ru jam urusan jadi kali ke tom kami wara samsuk samsai agar ke konstitusi bagi jai bentah tangga po nyausnam asnam kum MBC sansnam kum MBC bantah nang seman ninang ye kende samsuk samsai atau ke konstitusi Paraguay Patru berpenghanya dolar senam, gila penaya gacang persasam, malah kawai kawai senam, hari ini senam, kami masuk maka senam terhadap konstitusi ini, kerana dispak kali senam, batala jadwal plan baru. Cukup orang ini, kami ini terkestim dari partai, mentah hangi, kami ini dekat MLS dia mengenai hok, kebakat aprol prapola bersama sepatah. Habis dia kalau ini apa? Kalau Josh ke Rice Park Rotam, ada ke konstitusi jogi, kita pendam pendam hari ini kesanjang. Dan sebelum berkala untuk kami, mendai tangga berui. Dari kita kersan kini kita rampa anggota jenjana. Baca besar kini kami kalau pun itu bakalam. Kejengkan jogi di sebesar jogi. Ibu bagi sasio halan tumdik di sebesar. Kapalong yang ada konstitusi ini nang ne setman kebangunan intrai katu mentadang ne setman kilon kini ke argun gong ya piskap kisaom ayu nakal saka konstitusi badam ta ke hilang bedon hangni jagung gong iti kaki kebangunan intrai katu aga sien ke banding kong tu UMLA jaman ta tu malayong keladang ke experience kebangunan intrai kampasu Arsya yang kaya kebagai mendengar kesansnam kebalatan. Tekunta kum UMLA kebasansnam ki kampen roy bagi samsuk samsain ngila sanjul yang kaya ke konstitusi kebalong ke modal konstitusi hagi sansnam kebaluan hinsui yang kata ke sajuk konstitusi jogi. Henry ada di election tu jogi mentah. Bagi di ngapain ya ke kalau paipa at kinong kersan kamtam kinong kit kam jongi nadu ki rangba kinong kini bagi samla dia try sitam mer pasgi nadu wala extend ke election jongi hange kalau penlong ini bagi yo bertry bah ban pen susu ya kita kinong kersan jongi bagi paipa nak bertaka parti ban tak candidate kebanggaan yang ngayoi kalau kita bahasa iso adu kata-kata kedai cerita macam ini cekumta dasgawanong bangin ay keburong jaga kebangi day banyo jaga itu nongkai sitam banangne kisah asalkan krius ngitik gedam day banyak tiap idam su gedia aksaphan banyak tray bahasusu kumno mentali diberi kompadon pagi Andai yang tiru dalam mesir yang dikelul. Kau ini situ pakai jengwan joy. Nagi wek parti sangi. Kiladang pun kadang mikis ni. Pakai jenglet priang. Jadi dong yalam. Jongi. Lalu presiden sekretari. Lalu ke block level. Pada yang jongar kumbu kandidat. Gila priang sipon mut kita dong yalam. Bagi dong yang sen. Di mana pensiun ini akan dikerti ke bawah. Nabi kita ngelam bangin pendap di kesan
kaba aku nyusian ya ke NPP. Dia bertahan di tino ini kalau kaba donbok ini nama apa beroci kata ia tak digabut hang le po soyong konstitusi yang patip ngelangi tak aku nyukerik mano kenyo penyalam yang sarkar ke parti ayu kenyo yalam yang sarkar handrai menca gila irupa bayar ke sarkar ke pamenta layalam ke parti NPP jekumta yang dan kamban ayu parti ban let's deal aka pos ke NPP dia ke berensam badai pun try jok NPP ulang ru try aka sarkar Meghalaya election jonga lacu tu ikum kidang yo tikan mau house nam arja kan real ngai kon ke MDC by election hangne pos nom spung soyong konstitusi yong ayu basamnen udai tang nom tesnya baru kawai ke konstitusi yong kena tesnya dalam nyau ya kebun tray nom tesnya liam diang lam diang Jangan poin ke election penyelek ya kaman ya jakat pra. Tak ada kentiru. Kila banyak bat kila pensepiang ya ketua kespong ke bagajak kondisi. Bagi thad akan election diom baka spong ba samlen ke spong nong yap yong grey nong yap lasi roklot daki kolor paper bat lawan berat hak ne haye jungi dang step dan ime jungi ki dang step hitam yang balik manu batok kumi berdiri nong yap pun jamna. Bak nalang bagay jikan to bagay nong yap an onda najau ya kabut job yang basap ni. Kaya ke MDC ni naik bahak share pikat mau bagay let's go lam yang jikmat Prime Minister Barium jauh dari India u Atal Bihari Vajpayee. Ngalek ben senti hong tu Kreson ni tagadur, daya itu latos, daya tagadur. Kaya apa samnin, baik juga kelah Hindu. Toy kaya nak MDC nama apa bahak cia bersamnin tahuelo Hindu, naik taksu. Dah dia yang kapuru job mari. Dia mentaru, kimat kimlasu mengenal dah kumai. Kaya lambak lah, penput nam, bapak yang samnin ben. Ya kita kena cakri, kita yang lam jaga balang. Kasih berdong epi kum kidok kersan. Nai sim je jadi. Kembali kini mentala mentau dubri menidit. Andai ngapuram ya kidong dalam balang berper adu mentah. Bandar orang lu kum kecil pencai jangan. Kin pediang ni tadi bangalong balak loi binitrai. Akan bendo keporu kabangi trailan baki nok penyan balang berper. Ngalong bahas ndak joki. Pediang ni kini ru kebangkiran dari meeting. Akibat ki nong yalam biye jongi papin sutu uweli nong yalam joki udan ye kana sim filada dia I kan yosnam dang dai nong yalam ubatung uta pinam je jana asil nasi te gota menta kani kentiru gasim bagade ke jingkan tho joki kadai ke jingklot ban mentaru ni petikna nyel tampot hakade ke election ke bamenta Wai bangun, abang ayah di nanti kungkung nong yalam. Si pun kecil ketok, si pun kecil kerben. Balapan sepiang, pan bakla. Yang kecil mot kecil perkat, yang kecil nong sedang jongi, yang kecil nong kediri jongi, yang kecil samla jongi. Nong ngedai nong yalam. Uban nong yalam bakla itu, nong yalam itu. Sakalan ti kepada, sakalan ti jo kecil sungsut sungsai. Sakalan ti jo roi kapal. Bakalong yen jongi kan skam ya ka yok akon badru ka jing skam ka yen yok pi ka skam ka shlong ka thal ka jing skam ka shlong ka skam ka konstitusi ka wara jing skam ya ka jela jongi abai dai bat ka yok akon bat ka pune puthi ha ka ne ka dong ka thai ki jongi pai ba be jongi pi ye ki kran on da ki kendo pala tingi tang su pencai bagi kila ya dong Setiap benda nak kesan tarik, hak apa tarik. Macam mana kilong, hak si sejai no meeting nanti. Kilong ikut sama jungi, kiwan meeting kilai.
nang thi na po wali ko ki po sabran ko isa syo do sawat ki ramba asala jungi isa syo ang parti UP dia upload mo bantir kalau ke pinga kon dam ni kan baka jikwa po ban priang ko moslir kajing sok pri ngien ai de juba daga ne ke ti dau jungi ngien ai juba ke ki ngien penram dan buruk dong kajing le jong ki kajing le riu plau kajing sok riu kajing ikat snil ke mobile kide baro kasadai ke bainong ya kita bidong le kam snil long yang ti kom ki nong yalam jong kaju hikai yeti ban long ki bayisha ban long ki basta bangin tray ka kam nam taka election kum no hadit ka election bangin tray kum bangi kular ang por election ngin pandap hadit do tray kum UMLA kata di katong kabang nong yalam jong ki upo ang ban nam tak pai pa